Helen Fielding je svojevremeno napisavši dnevnik Bridget Jones dosegla planetarni fenomen popularnosti koji bi se u sličnim okvirima mogao porediti samo sa TV serijalom nastalim po knjizi Candace Bushnell, Seksi grad. Armija proučavalaca književnosti, sociologa i kulturologa započela je potom potragu za uzrocima ovog fenomena, a Fieldingovo je pripala čast da bude jedan od osnivača novog žanra, potcenjivački nazvanog chick lit književnost, koji uprkos imenu u mnogim tačkama nadilazi žanrovski joj bliske herc romane. Ja mislim da je Helen Fielding htela da postigne izvesni ironični malo otklon prema tom žanru i to njeno pozivanje na klasičnu... Helen Fielding inače veoma obrazovana spisateljica, ona oksfordski đak, ona pripada onom društvu engleskih stvaralaca kao što su Richard Curtis, Rowan Atkinson i to se vidi u njenim romanima, taj fini engleski humor, ta malo ironija, čak i samo ironija. Mislim, da ona stalno ističe da ona nije Bridget Jones, mislim i da ona nije prema sebi stvarala taj lik. Ali ta neka ironija se uvijek vidi. To što ona, recimo, u prvom romanu, zaplet prvog romana Dnevnik Bridget Jones, zapravo je rekonstrukcija romana Jane Austen, Gordost i predrasude, koja se nalazi samo u imenu glavnog junaka, gospodina Darcy, već i u samom zapletu, koji je na neki način rekonstrukcija onog zapleta. Lik Bridget Jones ne spada u tipološki isprazne junakinje očekivanih sudbina, a prave književne pretkinje joj valja tražiti na drugoj strani, u romanima Jane Austen ili čak u Flaubertovoj Gospođi Bovary. Konstantna borba sa sopstvenom nesavršenošću uvodi junakinju Helen Fielding u skupinu likova koji neprestanim izneveravanjem čitalačkih očekivanja postižu otklon od strogih okvira žanra. Bridget Jones je, po mom mišljenju, jedan vrlo pametno smišljen lik, jedan vrlo životan lik. I baš zbog toga veoma voljen lik, zato što se mnogo žena može poistovetiti, ne u pravom smislu poistovetiti sa njom, ali ono što se njoj dešava u svakodnevnom životu, mi to prepoznamo najčešće ili kod sebe, ili kod svojih prijateljica, ili se negde sretnete sa takvom situacijom i onda kada posle toga čitate roman, onda vam to dođe simpatično zato što vidite da nešto što se vama dešava, zaista niste usamljeni u tome. Ima nešto što je Helen Fielding rekla o tome da je to roman zapravo o razlici između onoga što mi mislimo da treba da budemo i onoga što stvarno jesmo, odnosno onoga što nam na neki način savremeno društvo nameće i što mi stalno pokušavamo da ispunimo i dostignemo i onda se smatramo nesavršenim. Kad vidite jednu Bridget Jones koja je beskrajno smotana, malo bleskasta, mislim, shvatite da zapravo tako savršenstvo inače vrlo teško dostići.